بنێرن تەماشەوانین هێژا پەیامنێرەکە ڕووداوێ هەیە ئەس دەبێژم و گەلێکی بیریاوێ کریە هەبوو ئەس بێژم لێنا هەیە هەم راپۆرتێن وێ هەم زیرەکییا وێ هەم جەسارەتە وێ ئەو بەرێ پەیامنێرە ڕووداوێ بوو لە ڕۆژ ئەڤایê کوردستانê شەڕێ هەری زەحمەت لە جیهانê شەڕێ داعشê li باغۆز ڕۆمال کرد هەموو دنیا پێحەسیا وەژوێ حەس کرد دەرباسی ماڵەوە هەموویان بوو هون دزانن ئەس بەحسا کیژان پەیامنێرێ دکەم بەلکە هون مەراق بکەن کا کامێرێ ببن شامێ ئەس بەحسا ڤیڤیان فەتاح دکەم ڤیڤیان فەتاح ji şamê li gel min e ew êdî li şamê ye peyamnêra Rûdawê ye peyamnêra berê ya Rûdawê peyamnêra nû ya Rûdawê ye ڤیڤیان vegeriya mala xwe mala me hemûyan mala we hemûyan vegeriya Rûdawê ji niha û pêve edî wê ji şamê wê ڤیڤیان فەتاح li gel we be ڤیڤیان tu bixêr hatî berê her tiştî berî ku ez pirs bikim ka tu çawayî çi dikê çi nakî başî ڤیڤیان gelekî spas dilbixîne bêguman ez jî kêfxweşim careke din li ser ekrana Rûdaw derdikevim wekû te got Rûdaw mala me ye ez îro ji Qamişlo hatim sêzde demjimêran jî em birêdeman rêyeke dû dirêj bû bi rastî lê niha em li Şamê ne dilbixînin ez li Yerîvanê bûm ڤیڤیان li Ermenistanê Sakar berpirsê asayment ji min re got ڤیڤیان li benda te ye min got ڤیڤیان bira li benda me be heta ku ez tê me stûdyo ez hez dikim bi xwe pêşwaziya bi xêratina ڤیڤیانê bikim ڤیڤیان di van çend rojên dawê de di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê de gelek daxuyaniyên cudayên li dijî hev têne diyarkirin nizanim niha Şam çawa li Rojavayê Kurdistanê dinêre Şam amadeye pêşwaziya şanda Kurdî bike ya na ji ber ku endamên şanda Kurdî ji me re dibêjin wan daxwaza hevdîtinê li gel Ehmed Şerع kirine heta niha tiştek nehatiye Şam ڤیڤیان ji cihê ku tu nan lêyî çawa temaşayê Rojavayê Kurdistanê û rêveberiya Xweser û şanda Kurdî بێگومان نەوەکو پێویستە دڵبخۆین بەحسا وەیە کێکرد کۆ ئیرۆ ئەم سێزدە دەمژمێران بڕێدەمان هەتاکو ئەم ji Qamişlo hatin Şamê rêyeke dû dirêj bû lê diyar e ku rêya danûstandinan jî bi vî awayî ye nehesana danûstandinên dû dirêj hîna li pêşiya her dû aliyan e bi taybet piştî ew daxuyaniyên tund ku ji aliyê hikûmeta Şamê ve derbarê Kurdan û rêveberiya Xweser ve têdan mirov dikare bêje dîroka danûstandinan di navbera Kurdan û Şamê de bi vî awayî بدخویانی کردن دلبخین شخوا د دسپیک د ده اداره ایسال سال 2025 و دسپ کرد دما ریکفتنا د نافبرا مظلوم عبد و احمد الشارع دم پنج هفدیتنین فرمید نافبرا ریفبریا خسر و حکومت الشامي ده للشامي تشيبون بريفتشون هفديتنا حريداوي بسروكاتيا بريس فوزا يوسف بوكو دنه تيرمها درباسبوي دبو او داوي هفديتن بودنا برا حردو اليان دمروف دكاره بيجم بشتي ويب تايبت بشتي كونغري بكاتيان كل حسكي بريفتشو بو جويدا مي حطانا هذا مروف دكاره بيجا قال لك بسستي يعني دانوستاندن يانجي بحثا دانوستاندن عندنا برا حردو اليان ده تيكرن لي دروجين داوي ده بيشهاتك نودي في وارده تشيبو دلبخين اوجي بانجهشت كرنا انجمنا اجتماعيه كرد انا كسي جبو شاميه وبخوندنا وان يجبوكو ام بيتر زانياريان السيرفي مجاري بالزانبن قالوا انا كسي دما كان يزيك ده بشاميه نا و شوازي هاتناوي بجداري بونا و جفينا كويل دار بخوي تشوابا ميفانكي منها يا اوجي بريز مهابات زياني ريفبري اوفيسا انا كسي الشاميه بمره يميفاني منهم بريز مهابات قال لك سباس كتبوا ميفاني مساعتها تخوش از خوازم تجمره بحثا ويكي بككو دانوستاندني دنافبرا هردو اليان دما كو از دبي هردو الي ما بستا من حكومتها الشامي وكردان بقشتي وبتايبت بشتي بانجهشت كرنا انا كسيج سلاووري سرچاوا هاتن جارك دي بخير وسلامت ما وك تفجر جوكا كرد انا كسا تايبت كاروباركي جدا هاتا رخصتن لگور هف پیمانیا دنابینا مو قصده و ریوبریا خوسر ده بریارا کنگره کنفرانسی 26 ماها 4 بو یک ریز و یک هلوستا کردی هاتل دار خستن او کنفرانس اموکا انجومن لید میزینن لی وگرکا
تایبەتە بە دانوستاندنا لەگەل دەستهڵاتی لە شامیە. مەخرەجا سەرەکە لێڤەگەرامە مخرجاتی کۆنفرانسی 26 نسبەت مەوەکە ئەنجومەن خەتا سۆرە لەگەل دانوستاندنادا بە دەستهڵاتیارە. لێ ئەمە لەسەر دانوستاندنا بشەکلێکی پشێوازێکی تەمام ئەم تەف دەزانن دەهێ مەها ئادارێ ڕێکەفتنێک گەل مەزلوم عەبدی و سەرۆکی کۆمارە سووریا هاتە دارخستن ناڤەڕۆکا وێ هەفپەیمانیە دانوستاندنێ لەسەر مەسائلێن ئابووری بوون لەسەر مەسائلێن لەشکەری بوون لەسەر مەسائلێ خزمەتگوزاریە ڕێڤەبەریە بوو لێ وەکە بەردەفک bi navê Kurda em pabendî şanda 26 meha çara konferansê Kurdî ne. Anha Encumena Niştimaniya Kurd enekesê wê hazir bibe amade bibe bê Şamê ji bo danostandinan bi cuda bi Ehmed Şerara bike? Daxwazek hate kirin ji desthelata Sûriyayê û ji serok komar ve nû şandeke encûmenê werê Şamê hevdîtinekê di gel destelatê de bike. ما تکس کر لسروی مسئله و مگلک جاراجی دیار کر و برنگ پریس کنفرانس کی تایبت افشان دوره شاندا انجمنی وره شامیجی گفتگوی الگل دستالات دبکی و گفتگو بن نهف پیمانی بن امی بناوی انجمنی ورن لشامی هفدیتنی بکن و وکری و بری وک بریز مظلوم عبدیجی صورت دیا و ناوروکا وی جواتی چبه اف قالك لغطك لسر راقهاندني تشيبو مسألة أنه أفشان دا أنجمن ووري وببي جدابونا نيرينا كرد ببي دبش نا أموي مسألة تكزدك تشتك بفي أوايتنا ما بس تاتا أجر أنا كسجهات يبقى قهدارية فرمانداري قشتي هزين سوريا ديمقراط بقى أو ديتن تشيبو لقامش له هف ديتن ونيرين لسروي مسألة هاتيا كرن هاتنا وشاندا انجمنی بوی شامی جبوی دانوستاندنایه نجبوی ریکفتنایه باشا ام بحثا كردان بكن دما داويدا حكومة السورية داخويانيين تون ديسا دان درباري كردان ودرباري ريفبريا خسر الباكروشلاتي السورية اف بنيرينا تباندورا كتشاوا لدانوستاندنان دكا باندورا كخرابة نيرينين ام ايرو دبيجن دمكا قالكي هستيار ده نسبة سوريا توايده إيرو أم وكا مكونات السوري ملاط السوري تغاي أم بحوجي سقفكي جو أم كاربن تيدا بيجي هنا هفدو أم دبينن بريارين ناف دولتي وبريارين هرمي تفدا فشارك روجانا لسر تغايا السوريايا ديل دار خستن أم اللي بين دائما مدعو كريا مسألة راقهاندني تصاريح تندرو جحمي آليافت و بيرا وستاندن سقفك نيرينك تايبت به حاضر كرن ده امكاربن بحقيقة بيجي هنا هفدو واف دانوستاندن بردوام كن ام دخوازن براستيجي ما بريان هاجي دعوال لدستهلات كيريا انه دمكي بديش دمكي دست نشان بكي جبوي شاندا مایا هفبش یا 26 کنفرانسی ماها چارا باشا وين دبينن كو دما حكومة الشامي داخويانيين تون درباري كرداد دن نجديبونك د راستيا دانوستاندنان ده بينم بيرخوا يعني مثلا نيرين وهفديتنا وات قال قصده ده باش بريفت شو وچندين جارا هفدو ديتن وقنا غداوي مهابوري بو نه مهابوري بو لمسالني مستجداتني كتنا سر صاحده وكونغري الحسكي هات الدار خستن دمما هدي كم دبا برساداوي وانا كسي كانجي بشامي دمنا دياره لوك بريار ضايا او وري لدمنا دياره نافروكا ويجي هين خويا نبوا قال لك سباس ساعتها تخش ريفبري اوفيس انا كسي الشامي مهابات زياني تمربو دلبخوين بفي اوايا وكما بحسكر داخوازنامه يجي انجمنا نشتمانيا كرد انا كسي رجع عليا حكومه الشامي و شو يجبكو دانوستاندنان بك لي انا كسي بابندي ويكيكو ريفبري خسر فرمانداري گشتي هزين سوريا ديمقراط درباري هاتنا وان اگهدار يك يا ددواجي او امدن نابن ريكفتنان انجام بدن لقى الحكومه تنيوي هفديتنو دانوستاندن بن قال لك سباس ساعتها تجي خشبة فيفيان فتاح بيامنيرا روداوي
جه شام سرکفتی بی ویویان. پشتی 58 سالان جاره یکمینه و سروککی سوری لنیویورک بشتاری جوینا گشتی یا نتوین یک بوی ببه. سروکی دمکی سوری احمد الشرع ایرو برای خدا نیویورک برای خدا امریکا دچه جبوکو بشتاری جوینی نتوین یک بوی ببه. ده سال 1967 دا نور الدین الاتاسی لنیویورک آخافتنک پیشکش کرد و پشتیوی ادی تسروککی سوری بشتاری جوینی نتوین یک بوی نبوبو. حسده هزین سوریا دموکراتیک بر سوا داخویانیه که وزارت براوانی سوری دا او بکشتنا سویلان و وشارتنا راستیان سوجدار کرد. دو جاکدارن حکومت سوریه گند امتین لدر دور دیر حافر توپاران کربون 7 کس هاتبونه کشتن 4 بریندار ببون سویل بون یعنی خلکی گند بون. حکومت سوریه داخویانیک بلاف کرد. گفت که او سویل جالی حسده و هاتنه کشتن. لی ناوند راگاندن حسده دبیجه داخویانی وزارت براوانی د دربار سوجه که جالی چکدارن سر به حکومت شامه و هاتبونه کرن دبیجه دخوازه وان راستیان و شیرش برکو او کسین سویل جالی چکداران و یعنی لامتین هاتبونه کشتن دخوازه وی سوجی بخستوی حسده. لی چکدارن سر به حکومت سوریه و دبیجه او کشتنه. اسده بر پرسیاری و کمکوژیا بلگکری به تمامی دخستوی حکومت سوریه و جد خوازه که گروپین خوین به سروبر کنترل بکه ادی. ده داخویانیه که ده وزارت براوانی سوریه گوته بو که اسده گنده امتین توپاران کریه لی اسده دبیجه گروپین سرب حکومت سوریه و او گند توپاران کربونو سویل کشته بون. دم سر بابتا هالبجارتنين جاوركري ينكو ويل سوريا چه ببن يعني جبو هالبجارتنا برلمان سوري اندام كوميتايا بلند يا هالبجارتنين برلمان سوري محمد ولي كبخوا كرده جا رودا ورا دبيجا هالبجارتنين برلمان ويروجا بينجي مها دهان مها جوتمه ايسال چه ببن ولی دبیجه و هالبجارتن لپنجی و سه بازنان بریوه بچن دناوان دا گریسپی عفرین و سرکانی جهانه جبو سرکانی کرسیک گریسپی 2 کرسی عفرین 3 کرسی پارلمان سوریه دست 10 کرسیان پیکته هفته جوان و آلی سروک سوریه احمد الشرع و ورن دست نشان کرن اول بجارتن لکداری چی نابن بلکه افیش بوا گرینگ با مثلا هالبجارتن البرلمان لنافچین ریوبریا خسر چی نابن یعنی لهرمن باکور روجلات سوری یعنی روجاوای کردستان رقا و دیرزور هالبجارتن ور چی نابن او جهن کو ریوبریا خسر کنترل دکن لسویداجی چی نابن او انجمن علویجی کو بسروکتیا الشيخ غزاله دبيجا اوان هالبجارتنان بويكوت دكن رد دكن وجي خلق لوان دوران بتايبتي للشام لحمص وحما ونافچين ساحل براويجي خواستن كو بشتاري هالبجارتنين برلمان سوري نبن